So Hvala lepo. Uslova za rad, odnosno zakonova za odlučivanje. Nebojša Jakovljević i Miloš Marinković. Molim da se dizanjem kartončića sa ovom lepšom bojom izjasnite i opet obzirom na to neorganizovano da usvojimo ovako predloženo sastav. Hvala lepo. Ima li ko protiv izbornu komisiju s obzirom da postoji mogućnost javnog. Ko je za?